سلاف وريس تماشەوانی هێژە di بەرنمەیەکە نودا دیسا ئەمل پێشبەری وەنا ون بخێراتن بەرنمەیە کوردی هین دەبم تەماشەوانی هێژە ئەم دخوازن ئیرۆژی لەسەر بوێژێن کوردی بسەکردن هەڤالێ مەژی هێویا من هەڤانون بخێراتن چاوانە باشن چکی هین بوون ji بۆی بوێژە ji بۆی زمان هین بوون هەنێکی لەسەر بوێژە ئیدی سەکردنەوە بەێ سەر چاوە بەێ مەگۆ چێ مەگۆ ئەمێل سەر بوێژە بەردەوام بکن ئەم پێشی سەر ناوێ خۆ بنویسن بوێژێن کوردی بەێ ئەم دخوازم دیسە هەنێکی کورتی بەسە بوێژان بکەم بوێشتنە مەگۆ di peyv an jî zêdetir bi hev re maneyeke cuda îfade dikin ev mane jî me got gelek caran çawaye mecazî ye yanî ne di maneya xwe ya ferhengî de gelek cara di maneyeke mecazî de têne bikaranîn wekî dî me got divê bûêjek ne peyveke tenê bê do sê çar an jî cana jê deh peyv jî çê dibin gelek peyva çê dibin û divê ji bo ku bûêjek di nav gel de belav bibe demeke dirêj dixwaze yanî ev bûêjek ku em li ser wa sekirin belkî bi hezar salî belkî bêhtir hatine gotin û heta îro hatine ku di nav gel de belav bûne yanî malûm e bûêj çawa hatiye gotin li derekê hatiye gotin însanekî gotiye hêdî hêdî ew di nav gel de di nav zimên de ew belav bûye حتا دەمامەتێ لێ ئیدی دەمامە دەبچێکی ژبەر و تەکنۆلژی هەنێکی پێش چوویە ژبەر و وەشانên دیجیتال هەنەوەکە تەلەڤیزیۆن و رادیۆە و ڕۆژنامەیە بەڤی رەنگی زمان زووتر پێش بەدەچێ تێگوهارتن ئاژی نوڤەژەن دەبێ یعنی ژبەر وەیەکێ گوتنێ پێشیان ئانجی بوێژزی هەنێکی زووتر di nav zimên de cihê xwe digirin lê em karin bêjin ku evê ku me li ser wasekirîn gelek jê belkî berê hezar salan jî ev bûêj hebûn di nav ziman de dihatin gotin. Mamoste karin tişek pirsim êku ez merak dikim acaba li hêla Rihayê bêjê ku tê gotin ya hêla Amedê aynî tê fêm kirin. Yani em nikarin bêjin sedî sed lê belê gelek jê têne fêm kirin yani gelek ev jî heye yani bûêjên hene weke me gotî li herêmekê mane çima ji ber ku li hemî herêma belav bibe piçekî dem dixwaze wext dixwaze lê belê yê ku çekî kevin yê ku zû dihatine gotin em karin bêjin li heme bêje hemî herêma têne fêm kirin yani lê terî hinek cudatî dikeve nava de ev ne tenê kurdî de divan zimanê dî de jî heye yani zimanê tirkî de erebî farsî ve îngilîzî de jî heye lê mesela min hem bêjin zimanê tirkî berên hev heftê salî heştê salî bifikre cudatiya wî pir bû yani insanê Egeyê û yê Marmarê û yê navenda Anadolûyê ji hevdû baş fêm nedikirin lê belê ev nêzîkî şêst heftê salî bi televîzyonan û bi perwerdeyê heman tiştî hîn dibin yani pirtûkek li Enqere tê çapkirin hemî dibistanê Tirkî de tê xwendin yani insan êdî ji hevdû çêtir fêm dikin di nav zimên de jî yekîtî çê dibe nav bûêj û gotine pêşiyan de jî yekîtî çê dibe lê di Kurdî de ew piçikî dî dereng maye belkî ji nû yan jî ev belkî 20 saleke ev dest pêkirin ev çê bûye wî dî hêdî hêdî nav Kurdî de jî yê Rihayê jî Amedê fêm bikin yê Amedê jî yê hêla Mêrdînê baş fêm bikin belê ez dixwazim pêşî mînakekê bidim û em ê ji wê dirê ez ji we jî hinek mînaka bixwazim mesela bêjin çi em bêjin filan kes nikare bikerê çi dike diçe kurtên belê li vê dirê peyvên fêm nekirin hene kurtên yani ev bi rastiya vê kurtan e yani bi Tirkî dibêjin çi semer kurtan Tirkî semer yani yê kera dikin an jî hesba dikin ji bo ku laşê wan neêşe laşê wa zûxira nebe em jî dibêjin kurtan ne semer Tirkî nikare bikerê diçe kurtên maneya wê çi ye kî dixwaze bê kerem ke yani zayıf mezin pênika yani yê zayıf zayıf eko nika
بپارێزێ دچێ بینێ بله سەبێدە دارێ بله مثلا از کارم بێژم ئەڤ بوێش دە هەرێمە مێردینێ یا جزیرێ باش تێ بکارانین و لە هێلا عرفایژی فێم دکن وێناگەی تێ بکارانین بەلکی معنی ئەvê ئینسانێکی سوژدار هەیە لێ بەلێژ بەرک و هێز و قەوەتاوی هەیە تنکارێ بووی تنکارێ لوی بخێ وی جزا بکێ تتکارێ بکێ یە فەقیر یە زعیف تچێ جزا دەدەیوی ji ber wê rewşê em dibêjin çi filan kes nikarê bikare diçe kurtên yani yani ew em bêjin nefreta xwe kîna xwe derekê li derxê serê kê re derxê diye feqîr yê zeîf de belê kerem ke مامۆستا ji hêla re hîlwan ez bibêjim belkî li her herem belkî nêgotin ama li hîlwanê gotineka hanî jî heye bekiro şîro şekiro ji bo ku merivê ku hemû kes tê hez dikin ji bo wan dibêjim belê yani ji pêvêjim karim fêm bikin ne yani bekiro şîr û şekiro yani ji bo insanê şîrîn ji bo insanê baş ku zerarayê nagê ti kesî ji bo wa tê gotin belê min dixwazim mînakê bidin mînakê kerem ke cihan bayê te anî bagerê te anî bayê te anî bagerê te anî tu anî da belê bayê tu anî bagerê tu anî belê bager çi ye bagerin bêjin firtina ne bager tên bêjin bû baw bager yani firtona dest pê firtina çıktı belê dibê bayê te anî bagerê te anî bi çi manê ye kerem ke yani ev hevalê meru ya dozê meru belê bir zêde naycem meru belê ji nişkava derdkevte ya belê ji bo wan yani yekî ji nişkava ku em mehêviyayê nekin werê em bêjin bayê te anî bagerê em Tirkî bêjin hangi rüzgar attı belê mamosta li cek dij dibêjim at erdê derketî wisa jî dibêjim belê ji wê bu şekilde jî belê yani wekî mehêviya te netkir te xuya netkir tu bicarekî derketî pêşe me belê me got hangi rüzgar attı belê yekê dî mînak keremke Serî bûye pîvazek. serî bûye pîvazek belê serî bûye pîvazek mane vê çi ye Mamoste wextê ku kuştina însanan pir bûye belê belê wextê ku kuştina insana pir dibe û kuştina insana ew qasî hêsan dibe ne qedrê insanan bêqîmet kêm dibe bêqîmet dibin yani ne ser tiştekî bi qedir insan têne kuştin em divê demê de divê rewşê de em vê bûyê jê dibêjin ne yani li ser tiştekî piçûçik yek diçe ekî zalim insanan dikuje yani xeberek peyvek gotiye peyvek ku حقارت جلت کسی نکیده و تشکی زحمت جی نگوت تشکی خراب جی نگوتیه سروی پیوی تی کشتن يعني جل ظلم اللي تكرن دوير وش هذا عن بيجن سري بويا بيفازك يعني قدري إنسانا نمايا بحساني إنسان دينا كشتن لبلي أم كارم بيجن دين الإسلام بيجي شيء بيجي كشتنا إنسانك وكا كشتنا عالمي حمية نويا يعني إنسانك لازم سر تشتكي بوجه وفالا نويا كشتن يعني تري أوج بوي بلا سبب بيجي نويا يعني بلا سبب إنسانك بوجن سر تشتكي بوجه وكا عالمي حمي بوجن بله ما قلتش سري بويا بيفازك يعني Türkiye mi bejin? Türkiye öldürmenin kolay olması ve şekli bir. Yani belki Türkiye'de bu ecek bir renginine öldürmenin kolay olması. Beli. Minak kedi kit fazla beji? Keremke? هفالتيا قولينج وروفي Havaltiya kulun gurubi. Beli. Havaltiya kulun gurubi. بله دویتری پیویم نزانن قلنگ بلکی نه قلنگ چیه تورنا تورنا قلنگ تورنا هلبسته که سروی کلنگه هم روی چیه تلكي تلکی اوجی اون باشی نست کن بله حسن جان چه تقول هلبستك سر هي هلبسته که هول سروی سر قلنگ هي سر قلنگ روی سر قلنگ ام كارم بيجن دي چاندا كردي ده قدري قلنگ هي قال لك هلبسوان اجيل سر قلنگ هلبس قلتنا اجي دنگ بيجن لسروان ستران قلتنا راسته جبوی که وانات
مكتوبة دون تينا جبوي وانا عجب قولين خبرات دوات تينا بلكیش بروی و بلکی جداتیه که ویجه هیا مثلا ام بیشن زي عبدالله زيني عبدالله كي باركه زيني. لسر قولنگکی مسترانا كيد بيجي او قولنجي يكي بر شكستيه باسكي وي شكستيه فقيري بلنغازا يعني الجور قولنجدي او جي حالي خد شبينوي والسروي سترانا كيد بيجي انجي حالي كرده حميه بلكي دي شبيني وي قولنجي والسروي دي بيجي اسكارن بيجي سيداي تيريجي لسر قولنگان ويجي هلبسك خوش نويسانديا بله قولنگوروفي اجبر تشد بيجن هوالتيا قولنگوروفي او جي تشيروكا كدركتيا بلكي ونزانن ام دريجنا كنت اللي تشيروك دريجه يقولون جوروفيد بنا هفالي هف ايدي هفدود عظمين يعني دفخوين مال اخوا جبوي خوارني يعني تكيد بيجن شيء يمك اسمار بيورم بيجن ويد عظمين مال اخوا ايدي روفي دش حرمتها خورد بيجي بسرفيلاتي حودلكي تشيكا حودل وك الشوربه يعني تشيكا افار خوارنا رونا يعني افيه معلومه روفي زمانه خلت خي نيفي تحت بحاطش دكي فقيري قولنج نكلي خليت خيت تشكب سري وانا من نكلي دشكي قولنج روجا دي بيد بما لاخا او دعزميني قولنج جي جرا تشيتكي نوكا تشيتكي ودخي كندركي دا كندرجي دبي بتشوشكا تيكو قولنج نكلي خدي خيدا بيجن كل ما قد كبد نكلي بيدا وفقير رويش خد دفينا كذا كده تشلبك نكليويه دي بكذا او جعرد دراجينا جبر بيك يعني او انسانك بحيله بازيها فالتي بكن النجد لبن لا يعني جبوا حيله بابن هفالي ابدو ام دويدا ميدت بيجن هفالتيا فلانكس هفالتيا كلين كروبيا يعني افجي دنا قال لي مدام مشهور بويا بلي ميناك كدي كلام كديها بو جرارا غافانا بو جرارا غافانا Gırar çiye mamusta? Bu grana gavanan. Grar am karim bejin pilav. Beji Pilav. bejin. Mavuzda Kerem ka? pilav savarını mı? Grar. Yani am bejin pilav. Ledi Kurdi da yani çanda Kurda da pirani او جرار هر سافارا جبروا كي جرار وك سافاري حتى قبول كرن لي ام كان بيجن جرارا برنجي او جيت بجرار كفي جرا جرار هذا اللي بلي ناف كردا هذا معلومه برنج زياده مشهور نبويا يعني برنج ام جبوي كفن ام بيج يرو بلكي زياده مشهور لي بري تشتر جرارا سافاري ده تخوارن تشتر او ناني كردا حتى حساب كرن جبروا كي بجراري بويك Yani Cem'e de tadı yanlış yani şaşın ne bileyim bejim sanki bu ev ki yani yayla çorbası mina yayla çorbası işte verji او جي يعني جار جارا مثلا بيفك الدرك بمعنى كي الدرك دي معنى كدي تيغوتن يعني او جي تشدبي يعني جخوارني افير جهنك بيجن جرار او جي هي راس يعني اب ماست بلي راس يعني مثلا بيجن الهيلا طورين بيجن حتى بجزيره جي ayakan beş ayakan bejin pi للهيلا قزل تابا بلكي ديار بكر قسمكي ج دسي خرج ملي خرج بيجن بي يعني او جالجي او بيجن بتركي بيجن انلام قايمس يعني معناها بتكي فرح دبي دتشي سر بيفكدي بلي ما قلتش قرارا بو قرارا قافنا معناها بيتشي مسألة كبر قارشق رمى بتر قارشق نا تبليف كاتنا كنت شك زيادة تبليها بو ام بيجن شي بو قرارا قافنا يعني ايدي منكارن نازل كنا يعني فلانكت بيجت تكره نيسك yani bu çorba. Çorba. Evet, Türkiye bu çorba. Evet. Yani her şey çorba oldu belki. بله قرارا قافانا قالكي تبليها بقى شو تبليها بقى فقير نخ طبق نكفتيها نسيني نا بروش انما الشوليه معلومه ترتش تبليها بدو بله هناك كدي كلامك Evj deste. هاوش دستي نه ام بيجن چه يعني يكي بيچاره ما تكاري انما ان بيجن ايدي نكارت شكي يعني بيجن هاوش دستي Ketsa. بله هاو جدست يعني جن بيجن هاوش دستي منتي هاو الفيدري كان بيجن بيفك مهمه هاو تشكي معناه فرها وجدايه جراستي هاو تشي يعني بلكي ارتك Hev yoksa anşi hevle. هو Hangisi? هو
artık yani anji jvir peyda jgayni ve ulu seçer mani ve hana bir şekli an bejin az hevkarım yani artık yapamam yani az hevteyme malava jvir peyda az besteyim yani edi az naim hev pey per teb karan az karan bejin heyla cezire heyla tore belki böyle psikem çibejin elinden bir şey gelmemek. Mamosta bivil rakırın şey beversine ne? Kijan? Bivil rakı. Vakıf çimani? Yani küsmek anlamında. Bevil rakı. Böyle avcı bu ece. Yani ser bevleji mesela bevle xoxar kiriya, boze xoxar kiriya. Anji em bejinçe pişt guhe xoxistiya. مثلا روی فلان کس راش کردی اوجی مکارم بجنش بویجا تین حساب کرد. بله یک دی بجن چه و سریمن و شوریته. بله اف چه معنی تی گوتن؟ yani وقتی که انسانی که شور kılıç mı? از وانا بنویسیم ودی شور بجن kılıç. Kılıç. شخون سرزانن و işte va anji vaya. Ne her düşekler işte gotin. Veci binivisim va. Va işte. Yani ezle emrete amade mi? Zü maneti acaba. Tep Türkiye çavad beşin. Boynum kıldan ince. Bejin. Boynum kıldan ince. Boynum kıldan ince. Vur gitsin beni. Evet. Mustafa mı olsa? Mamosta. Böyle. Ez bejim. Kıtıke heftruh. Kıtıke heftruh. Böyle emeğine خازم سر بيبچه كيف سكنم زي ميناكه تجبسين وقت يكون انسانك نحقيه كي لكيتكي انجي غلطيه كي دكي دچه جمعي كون انسانكو حقيقي خواري يعني ليبورينت خوازي بتركيد بجم özür dilemiştik لو ادريت بيجي يعني فايا من حقيقتك اليوم حقيقه خواريه تتشب بيجي اس لديشي بيدرناكم يعني تتشب بيجي ازي قبول بكم معناه في اوا يعني بيجي فاسري من فاشوريتا yani ev peyveke pir xoşa. Bu eceke geleki xoşa. Ve seri min ve şurete yani titxwaze min bikuce. Beli kerem kete mina kete. Kıtıke heftruh. Yani psike. Kete haftere. Agi psike haftere. Beli. Bina kejibin jor binisin. Kete haftere. وديتنا كتك حفتره. Na pasik bestu. Katık. Ne bestu? كتك Pasik Ditine. bestu yani böyle. El harem nad bejin كتك الهرم ناجيد بejin pisik. Bejin çi Kıtıke heftruh. haftere. Beli. Jibo çi bejin? Jiberçi? Gelek pırskirek hatiye ser. Beli. Yani gelek naxoşi bseriyle çuna. Gelek çarşamba raz derbas kirine le beli. Tiştek jenay, değil mi? Yani gelek zahmetik şana ama diysa tiştek bena hatiye. Am juaret bejin çi falan kıtke haftere yani tiştek jenay. كتك زيدا بلا بسري واتين وزب نامرن نعم هذا مرناك كتكب تشكي زحمته Mamosta Türkiye'de bejin 9 canlı. 9 canlı ne yani ya ma haft ma gotiye Tamam ya ma tamam. ya Türkaj ya majaditir yani Türkap تشكي زيدا لكن belki ne haft yani teri اغلبش boy plani hafte gotin çilte gotin sete gotin nehji belki carcara Meleket ya hasreçe bir 9 canlı mukarim bejin 9 canlı. Em bejin 7 abi. 7 canlı. 9 canlı, anca 7 canlı. Ser duam şernekin başları ne? Beli. Kerem kahsen. Mamosta tiştekdici hani he dev kez de şarkır bir akla baverkir. Beli. Yani emkarın bejin evji yani buwej anji گوتنی پیشیاتری چکی نزدیکی هفدونه یعنی مبمت در سابوری دج بحث کر هنک پیف ام نزانن صدی صد نبویجن آنجی ناوی چیه پیش گوتن آنجی گوتنی پیش یعنی ام نکی معلومه جصدی صد سینوره و نهاتی جدا کرن دنابر هر دو کاده لورا یعنی تسکاری بچک ما گوتی بود چه جداتی و هری مزن دگوتنی پیشیان ما گو شیرت هیا نصیحت هیا لید بویج عادت تنیه مثلا بجین فلان کس کت که هفته لحد ویدر تشیرت تنیه نه یعنی تنی معنی کی ifade کی yani جن بجین حوالتیه فلان کس قلون یا حوالتیه قلون گروهی yani نجدلن
نج بوی خودی بونه هوال لی بله دوید هنه کیم کار بیشن شیرت هیا جبرو یکی ام ناف گوتنی پیشیان ده قبول دکن بیشم قی وقتی مخلاص بو حسن جان چی کد بیشه هیا کرم کن نام که میناکا کده بده جبوی برنامه کدیده ان شاء الله چکو وقتی مخلاص بو درس کدیده ام لیسا لسر و مجارب سکنن و کما گوتی گلکی مهمه بله تماشاوان هیجا ایروجی ام گهانا داویه درس آخوا و برنامه آخوا حتی برنامه کدید سامه پبربن بمینند خیر خوشیه ده بخاطری وان